yeah obia like bibi called chimana say yeah wotimi eba oh yenye ni say decision bi no mo take care wotimi contributing o kan ho konipa ho bibia o pese wodi ne ho ehiem upon e bia ne talent or e bia role we ye de no ba ma no obeye we ye de no ba bibia oh bibi ye say na ya oh e bia metimi aboa o me wo we wo ho yemfa nye say e na ebetimi aboa ana sentimi mboa like nipa no wo hwe all those what talent no ntimi jim free wonsa but enoma bia wo ya wo sa de kan wo talent ne ho a e ma ye pe wa asem no eno ene ma sa eyaw no eba nipa ni mu woni wo mfiri maame ba ko woni wo mfiri papa ba ko nti wo yi we firi ho a enha no GH anyway ni go so awuhwe munwa ba na ama owusu a eni na no ada arehosem ene yete e wo Ghana ase Kumawood actor our Jenny din we Kumawood movies a we obi a type Kumawood movies a your brand tinting gram na say that or tiny Christiana wuni time nante e wo movies mu no ono anwasem ena yeke na na no ada se na me share ase me kan no Saturday ya ene beto dwa say watwa nananom ewo ensiedo na akoye awosem kesepa edomakanafo especially movie lovers ni ebiemu so Kumawood industry no otumso bia edi arewo ewo ho na ensema apie efini wo echi no eno na tese Ghana for dodo na edwen wa wo mo entiase doctor for edebeto dwa say eye de feni colon cancer ibi na stomach cancer eno ena ekunu efi atese for asase so yeah, also for so no efa mpaye mu ebra na wo yare no eso de wo de abeto dwane se atoyare ena ma papa no efi atesifo asase mu na ni niemu no matumi nsa e de afre minwaba nana ekua Sikapa wono so na no ate onim ensem we eho bebre na me na atwetwe nkomo so na Ghana for amuhwe mbetimi enya entiase bi afa papa no ewu ehu enunti jibre you twa me ho kakra me ba ye de nkomo no ebeto aso Sikapa no akwa basonko eba jumede yiso na Sikapa ye sha se me be say yenka ye Bishop Bernard Nyarko enho asem kakra ye sha so ta hwe Kumawood movies pa no movie ben pa na wo de hye ne so sesi a like esi a wo te se we wu no movie ben pa na waka na se nenim edem wo mu a wo kai pe no we hu yo nana Maame na makonya iso e de kire watiefo enyina eye Bishop Bernard Nyarko emra meti ni guo no me ya like manjendi say wo wu ampa na ni movie recently ni movie am share ye anache say o ye calm e wo movie ni mu na ni nua be man kasa ne lowin Halloween born a trimodin wo sika enso ohia sika wo man bi enso so ohunu se ni nua be ma no enya akwanhia wo gugu ono na se gya na yire ne ma ho okokotena ni nua be ma ne nchen ehwe no like oyo obi a wo di role e ma no se onya o free ni mu oya ade no ma wo say yes like oyi movie na nkasa my head movies dodo na mostly me hu ni say oye versatile my head movies o the pastor mana obetimi obeye o the bad boy only the movie ganga to a movie am robber oye like robia so o playing it perfectly banko bi so customer notice one factor bi e wono ho sa factor na o tie dead e wono movie say do say to me play bad boy and I say tanya mani nya no say ensem kire so kra wo movie no kampa on to nsam bo obi e wo movie say o kire ne mema yo e wo movie mi no on tie enye eno de na betima ka fa mi no crepa sa side ho no de onye obi ase bi a ye de ro bi ama no on se bi o no ma ebufuo bi ba yes to ebufuo no beba seden obenante akọ obenante asem no so na wo se wo to ne nsa me nya hu movie bia me bia ma hwa wo to ne nsa abo obi ana se eno de wo mo kan no kweda aspect ne de wo ya de e wo ho pa onya de se wo to ne nsa abo obi e wo movie mu ana wa kire ne mema yo in any way bia
Sikapa say what and sensem na asori after ni wo nechi. Mini aba matepa. Doctor for no essay a colon cancer. Na so for no so edabetu just say atoyare. Me be so. Kumawood industry no industry a promote movie. So we are all talent no about out. Nti wo kra wo kɔ no wo tuta wo talent na wo de kɔ. Nti asuno bia ene de ode ewura mu ene ro a ye de mema no. Nti e ba ne sen na etimi ma jealousy etimi tisi wo mutem. Se the osofo no ka no no kwa we are going by the osofo no de abetu da no. Se no kwa bi wo ma wo hwa die mpa na ma sa kwan no ma wo bi timi nya obi wo tan amate so wo tu fa no adwempo ne ekoto ne duro ana se to ya rempo e de ma no. Nana ma mesada wasi ebiem. Wo wonim se ewiase ayeti krampo no. Obi wo hono ma entafo ana se nuafo ma obi eye ade a omame ani gi ho papa ani gi ho. Nanso so bi se ba ko ye be pena asem ase ye beto bibia ma no ye be ye se ase wo ba like mame ana papa no be fia o hwe se saa akwara no e wa around wada krampo na obusa na se woni around oni fia obusa na we hin okwa hin o dey na wo koye like nipa ni around on feeling okay enti that aspect no enya ba in baby a wo na say industry wo mu officer wo a ema eyaw e be hye nipa mu as wono nko enkanka ne say wo bia wo ba ye nche no wasa ba benya that no ena oba sisi ye ni ye pena asem oba sisi na opena say ye ba da ya sumo mo krampo ni ye nya ahwimfrim ene sa dia wo de ne be kwa aduro so na say ade na your talent na ye kire wo talent awo de obroni kan asem o say capability de wutimi ye ehu role ene de ma ana ye won a different way enye ye ni in a different way bia also be on ma or talent yes talent na de ye bibia wo talent na be che bibia do be ko but also be on ma or talent no or industry nim or office or adwuma mu wonom nanso so no upon the talent no wo ni nyina no or other side bi ahobrase yi bi oye obi a like bibi e kwa chema na say ye wotimi eba yenye ni say decision bi na omo take care otimi contribute like once obi ohonma o ye the type o ka ne ho konipa ho bibia o pese odi ne ho ehiem upon e bia ne talent o e bia role we ye de no ba ma na obeye we ye de no ba bibia bibi yese na ye ya e bia metimi aboa o me wo we wo ho ye mfanye say e na e betimi aboa ana sentimi mboa like nipa no wo hwe odo so wo talent no ntimi jim free wonsa but enoma bia wo ye a wo sa de ka wo talent ne ho a e ma ye pe asem no eno ene ma saa eyaw no eba nipa ni mu woni wo mfiri maame ba ko woni wo mfiri papa ba ko nti wo yi we firi ho a enha no Sikapa ni wechi ye hu se Kumawood industry no wo mu ni bi no actors na actresses no e bi apie aba out I record videos wo mu di awero now so ye say nimbiem say over 1 year ni a report ebeto dwa say wo yare ana ko for ya we industry for no ya we ebi si wo mo frɛ wo mo nsa enka no enu nti no mo to mo gya ekire de nti udo bi na ne ho fa wo ho na uhu ne osombo mawa na unim se oyare wa friend baako miensa ana maybe for a while bi we nya no utimi epaw no saa twen so beti asembo ne ansa na wasa ba ekire abe record video abe di areho ebe say ho no won chere Sikapa because me hu videos be of some of the actors now womu sun say woman nya kukudo afa camera si omani no ma tena se say rob dem de go in da show mani asa because entia se nim otiase no yare no womu nim explanation me de betu dwane say omofra onfa eninti owu ye nde omote e no matwa video hu esu o say you know bi no mu di kan ba ye bebe ka say time na guy ne yare no be na Nyarko yare no wo mo e friend no ana won fa udo obi upo obi asem wonim nipa na ye de woni ne fa yonko no ana movie nim na at least e ye de e de bi o ha wa cho say o mete ha me maame wa ha mabusuani wa ha ana se bi onu ko bebe ka say o mabusuani ni o so what you say enti what friend nipa no wenya no dem di wo mo ya kakra ne say at least anka wo betimi akofie o wo fie bebre so obi wa ha
baby a eben wo so wa Accra e na onim so wo dan bi wa Accra wo fie wa Accra at least ko ho ko hwe oh wako ho no mepa cho Bernard ye te ne nka che ye frɛ na ye nya no ntine ye bebusa se wo wa ha no ma ni aka cho oh ebia woni ha no woni fie na wo Kumase ana woni fie na wo ha anase ha na ne wo hunu se watu anamon wako baby eben wo wanya no entini say baby say no wo enti ne omo wo wabo obi wo Kumase amane say ye say Bernard wo Kumase o a wo yare makwa Accra ni fie wo menya no enti no mo amoben no mo nkonkɔ hwe wo ho no ba wo kasa wa frɛ nipa no wanya no enti eno ano no a ɛhɔ no medi wo mo ho yaw kakra e wo da sai ɛya confirm say Ghana for say ne ye ka no da no ye dofun ana busua dofun eno de no kre na wo ma fa ɛyɛ camera de asi wo ma nim enso no ebi wo ho no ma metimi aka say ebia no no obi na edi nkomo ebia video call anase bibi ene ebi oni nipa ne kasa ena kasa mo kra me kasa mo by video call na aba ena ebia sa ayi na beta wontin dia fine but wo share ye dabo mo lo we mo wo mo videos not mo say they prepared wo mo your imagine so wo mo ye video na nkasa e dia ba bontin ba once obi wo ho no ma oye me tirimani memuna mitirim nipa na wuo no afi no wo beye ne ho se wo do no esu na wo muso ni nyina no mimi hu ni se mfa kwan mo hu hia na ekua Sikapa se obi edi areho obi timi ka se no so ye me siri menim se na wo kan no utimi sheda etimi di areho sa manya ya beka se minim ni wo ni hu bi se yesi a edu to abem obi na to na du enti obi a suspect ne yonko enti wa ewo no ebeye wani gi ana se ebeye wo se asa wo de emfa wo ho that means we are prime suspect enti ene am so mi ye bi me ye de obi ye ne bi nana ma eni mesesi edu kasa wo a live video o swing obi ntimi nche se eye yawo ana se pains a wonya ye enti na ema ni so obi ntimi enchem ba obi wo ho no mo a wo beye ene se yi krampo no de betetia ye nani ase de asu kra na wo besu ne ehu so no so wo su bi eye den ye ewo na ye ne ya se de obi an suspect no ewo bibia ho bia en suspect no eke Sikapa ye hwe bibibiem ansa na Bishop Bernard Nyarko ebe fi atasfo asase so no wo de betu dwa wo bre betu dwa no se o yare na oba abonti be ka se no ho ato no sesi ana we jai act no we jai acting at all na sisi no odi ni frɛ echi to obey full time ministry ohodum kakra no mu ode betu dwasa wo na yete sɛ yare na asa kenya no hu be ba sisi na ode fi atesfasa no ne sɛ ensɛm a wo ba abonten ebe kafa Kumawood industry ni mu anase movie industry ni as in general no na wo o paka bibi akyere Ghana fo because utie ne kasemu a or say the movie industry is full of evils enti yebetimi case so say na wonim de na eko anasa de na eba mpo ama no nana ma hwe odoti ni jaho no onim se de esi ehihye ne sifa won wo industry nim bobo chichie ofin so mbe ka cho se de nchime wa yenje na chinye wo industry nim onim ne eko so enti wo ba bonti bebe kan bibi in the industry you have to accept it e wo mu say ebe obi betimi atwanto aja ye bia ba denti no be ma wo bi atwanto aba be ka bibia enimo dia afa dwumadi a wono awowo mu ho ye ni wo yi ba ye ne nkofo bebra akasa e de afa ho ye ni ebi edinsa wo so dodo na e ka wo mo kan ye say hypocrisy e wo industry ni say ase me ni nipa ne ye fine me ne ye fine anso so no ne ye fine wo hu na no wasere e de achen anso ni tiri mu no wo no onim so wotan nipa no enti ebetimi aba say ensem a wo bebe kan ye na o kan o speaking about the industry no ene bia say wo kwakoyi ni nyamedwuma na nipa na sie ne about industry nim wa ba baji hu sika wanya hu sika wa baji wa bedi de wom ama nkrofo apɛ wa asɛm awie na afei de wu free mu a edin bone na wo beba e de amaye ene ye nso so ye be kyerɛ wo say wo hu nti sa ene bia betimi akwa akwa de ensem no se na ewo ba na eminya kakra Ghana ha anase bibi man mu po pese de bia da se wo bi ewu e wo kwantifia wo ane de sobo ye po bi de sobo abono
and te say entimi mada say be ka say o we so no wu ye nti eni wo da entimi nkada but enim say Nyankopon so ebra wo pe and wo friend ma nti adenti na owu ye week mpo emma ye mpo frim nua ye hwehwe ye ase ye tutu ye ni ehwem wan na ye adenti na ya sa suban e wo ye nso on say obi anim say bia obi betimi aye obi bibi obi anim so obi betimi aye obi betimi awu ye be ka say oh we dey ye ni vuo ba wo hwe eye Bishop Nyarko a oba bontin bebe ma Ghana fo nyina hu se ne ho ye a obi anim se ne ho ye enti emre ben na yare ne sa ball na ya ante emre ben na BBC ya ewo mu se bia obi yare a empofrim wetimi ba at least den ya nipa no ebe to hye ne so se den krampo na yes still ubenya nenti ye kakra ewo ho are you getting it enti no se de enoma ekona na se de yiye no me untimi ehunu ba den ya dodo na ehu ne se ewo we de ense emfata because of no krampo ba ye no obekire mu se na wo yare na wo yare no doctors approve ye se ne yare no o ma try ya no operation for ni pal ba ko de bia be ko ni apaya firi wo bo akwakosi wo yam hwe enum ewom ye be ye ni nyina still ye nya hwe emfamfim den biem na wo abonten a wo be expect colon cancer ye ni say abrofo krampo om wa kade ewo nimdie efa nyema ho sa no om krampo mumudu krampo no gofo etoda ewo cancer we ya enwe ye say cancer de ye ka so bi ye cancer utumi obi wa cancer utumi wonsa egu utirimu ehon na ye ka chewa utumi because me say two things either say obetimi enya ho edidi mu ana say ubewu krampa we enche ubefi at 4 assassin so eniti adentina doctors for ede abetudwa wo mo de mo nimdie wo sanyama no mo de abetudwa say papa no colon cancer ena ekunu afi na Ghana for so efifi o mani aso for se de o mo haji me hwehwehwe nyema mu hwe rems mu adentina ye ni nsem ye mfa ntudwa ansa na agin semansa na ya ka ho asem na ma said the ensem no edi kan koye no nyare no edi kan bae ansa na apostle rabbi ekasa nyare no edi kan bae ansa na wo bi de ne number ema eye Bishop Nyarko a wo frɛ no ansa na wo kwanyame anim akoye hwehwemu no ohunu se obi na ato na du that time no or call hospital no all those my operation severally but no ma ka hwe ne se ade no omuhu ne se enye kwa once a doctor for the ebi wani obi wo hono ma odo se wo ye doctor ba nyame kasa kire no na say like o fili bibia o timika obi wo ye de no hospital say obi a wo yare say ba enye physical thing spiritual and bibia ko hu so for awarding e dey nti na mo kasa because of ebia experience o menya e wo that side na nyoma akoso enti no say obi be ba bontin pastor no fiti free prekope ma san ya to na du say ya bra woni mu hwe eye nyoma ekoso ansana ye ben omo benya no na dinkita ho enu nti ene ma ne e ba ye tenya se bia obi e twen se bibia bibi nsi ansana e bia wa ba bontin ba be ka se anase se ba ewo bi wo hono ma wo wutimi hu se wo we die enye nipa ne nkra bia wo ama se me no wote hanum se sie na anya me mfa sambo ma no da sum na so me ne wa pie ya kwa ba ya kwa kodidi wa hia wo bi e bia akua di kan na me ya beka se echi na ma te se wa wu ama de me kan ne se na minim no menim na call baby ohia wo bi enti no that means mama nipa no ye den suspect obetimi aye den akum ebi susu ana ebia eye won kra bia wo e na wahia obi enumti all the time no there are someone anasa obi wo all my suspect no e wa ade bia e den ho se o instant etimi cho say ade we de enya kwa eno na ma wutimi act towards it nti de metimi aka enu ebusafo we akwaye ahosem kesepa e de magana mu ania ebusafo so ade atomani so de Nyankopon enhyemoden minya abaikia de na woka e de tu eye Kumawood movie industry na say Ghana for emunya efo yo abusiafo akonya we de metimi aka e de atre eye Kumawood actress enina esemoma yemfa onuado na momfa entina because se odo e wo montem a wo bia entimi nya ne yonko ebone
and now to me na position will be petty na watu ne yonkwadu wode na ekobosom so wode na ekobwe no emfa so bia embre wo tu na du na wawu na we ya tu we ya du na we ya wu enti se munyina mu free industry no wa na be train obi ama nipa no so aba enti munjai no emfa bibia embre na mehye ebusuafo a ade ato wo manyi nyina se wo mo enhye de me mo nyina yakọ omo mu nya yakọ ebusuafo kofi bi asase no wono na to kani na ye si e pepa ye ni ase a na eye reverend set frepon eso efrimu ye himo na Bishop Bernard Nyarko so akọ Ghana ya hre ade afiwe die areho no adoso na so ne niemu no Nyankopon eka ye ho ye hope se odi abakosi ewiye pa na ebedu ewiye no nkundie no ayekese asin ahyase no aha ayetuma GH obetimi subscribe by clicking on the red button ebiem so no obetimi share video we e de ama adofo wo bibia medin e de na ama owusu aha ene de nkomo no ebesi makram